Aya withikisende wa minakwi wa thiuswinde wa ndoa mana kana yu ni trauma kilunguni cha kilume twalikandini wa kilungu cha MBUSI SYA THAYU itambonisha kabebeka kama kambo Mbaitu FM ni wa chuma onge musio ulatwa akomana ingi ndini wa kilungu cha MBUSI SYA THAYU na ndi balame tamboni namo Reverend Dr. Kalama Bete Pastor Grace Kalama na kwa nita wa mesha kalila ndi mwithikiza. Thank you sana Reverend karibu na pastor. Asante mono father father uwe muka no tutunge anga imubea nundu wa utunenga mwana unge museo wa kukaba MBUSI SYA THAYU na indi we awethi wa we obona we mwingi we awa umuthukuma mwe ayindu ndi okulela nundu Yesu aisie ngetha ni mbiku kana ni mbeu indi akethi na buthu na tipo waje mwe wangetha atume akethi ngethane ndimo tungenge mubea nundu wa endwa alame thito maitu kunia simu tukanena namo ange makakusio ngai wekete ange makakusio unene wa ngai makakusia bina na makatunga mubea nundu wa MBUSI SYA THAYU Mbaitu makazie ba station yethito imatethia yethito yena kisomo kiulu na misilo ikatungika kute na mubea kwa ngai nundu wa utubingu ya utheyusu ngai na mekenesa ni mubea munona indi pastor ni asanda karibu mwithukesi andiendewa ni kukethia ndayani ya Yesu na ngi kwatia utuenesa chumwa kikiseo na wia wanga ine mwingine tumutungi ya mubea kondu wawo mwithukesi angikuya kana Yesu nundangiite ngoya kwani yendete mwia yina kithaitho na kumunene bya nina itumisi onthe sia kumutungia ngai mubea ndu kindu akowasia twina mubea kwa ngai nundu ngethai ni nyingi na akethi na buthu na twende na uboya mwe iwangetha aende na utuma akethi ngethani ni mwisi mwikalango ni situ kwa tiania ina itukubikia muminu kelio kila kingi akikisha kana siana ni syakoma akikisha siana kana ni syakoma yinundu ni ndeto sya ni saa sya kunena na inyana ithe na ndo alame mbangoni wa mitwano twambilili nambo ya reference ithe waitu na ngai waitu ni tukutungia mubea nundu wa useo waku iwendo la wikala tene na tene tekutungia mubea nundu wa mubango waku mwithianu undu wa nyumba sito nundu toka nundu wa unena undu wa misi twamina kuminukile twisa ukutungia mubea sietu ane ya Yesu ni twaboya amen asante sana mwithikisi ende twilika ndini wa kwililikania kwa ubuthu kila tunayo wanundu twisibe andu mate naivo wachumwa muthelu twanenie undu tusanesie na nitusengete muno nikituasya nitusengete andu mayithi wa nambete ya ngili 20 andu mayithi wa na maya manene andu mayithi wa nangua singalama andu mayithi wa na mitoka limwana na maithi maitwana na ithi tuimea eko na maili kametokani iandikitwa baitina just married lakini kalunga lungu chumwa kemwe kalunga lungu mwe yomwe kalunga lungu mwako mwe ula mutwano nyayika yukendo kene kitu saani sie muno na teve tuimanda ni chao ndawa temande ni chao muisio wala withi tetamande te ndawa tambo mana ni chao ketuma mitwano ino yina nguma nene ya tumiye ngalama nene ibaluka na tambililia na kukunenga nengelekani wachumwa tasya tuasye mundu umeno tomwenesi ni woka ebasya mwetu na mwetu amwe ni virgin na mwetu amwe ndiese kamwana na ndiao na kamwana na njendu wane meli mutakatifu meli nya Yesu na maitwana na alosi nene ayu tuwa bawe pe ndo mwana edukiise na yutwa twa ne na twa mina kuli yunesi kuka baadaye maikulia ina no kwati pasa no achangie asera yende la mona neni ni wisiti no mwe munene wioka ando meso dio manana kimwi
ngena tipo matwana yuma kulia etha mathina sino methi wendo no mamba oika maundu atene makambo manana kanai nundu kitu na wetie chaka na mundu aithi kwithia kainduka nini utana expect kana ithi abatende simo boy wethi kwithia ndo lilikanola watu kuneyesimu tutavya alusi na indene na vima bika ethi amwithinde na ndesimo boy yukaza kwithia yetha yutafo idikecha mundu kweza kwithia ndespoint nikisie mukate no bisi agionge na kainuka inukaza kwithia ni kama nawe tai wako kayuma no mama anda no tene makatisia makakunekela makazizia boy keze kwithia na thino nundu be andu mama na izio na twakengana kainuka nini kai perform onata weta nundu tena we problem we na kanini kaitonya wea kaitona kaona kaikapula mbele father ekolio ye andu ni matona ukolia na nisio kwena na woni wa mundu lakini no is problem pala ekome ila reverend wao kewa ni mwana kena mwitu meenda kutwana reverend ni waile kuelea usisi ya mbesa nunu maleva lendi maingine mbesa makwete utandithia alosi mayenda utethia alame na mayenda utethia alame ulikamutwano kwa umbleimu ya mbe nidhie mabasta nundu tusemba niti na kilati ugeini kuma kwa alame utwana na teile umekela yitoa premarital counseling na ndini wa premarital counseling pe form yusu agwa nenda kitali kananga ino ukatwa skulu unaona asia skulu hizo wetu eletu tuitwa hospitali tukayothimwa na yu form yesu ainge mayeo mienda alame utwana no paste wewe ya mwingi wa conduct physician kana ulo usika maundoni makubisisia metuo mekalele na maumbile mamundu ukeza kwithia ni wa ususia form yesu uso wa maundu maingi ona pregnancy yedo ayo bona mo ona HIV ona mo wa ala mundu tono wa mama tambo na ila mundu wa access wana yapitila test you resort ila wanengwa iandikia wa reverend nekanayo kaika premarital counseling ya kino tu ukita health kana uima wamwe ukeza kwithia ni wezi baloko yuma ngoke na kwa ujo kindu chambe mailete kuona u nundu kindu chambe ethamo matailete osianya mele reverend no wailo matevia akamombania aimatuma sibitali na imatuma sibitali na palozu wedo awe mubunge no alama twanite mayuma bingwa wedo awe sin alama twanite mayuona ino tunolile kana peke sino ya mondo mukona atikana ona kwatitwe ni kondakita wa ngani na yinde nundu wa alio yake gwithe na kingeta mundu ume elona kwatiwe abi kwa polisi weza kwithia polisi nundu unita mundu ume tiwo mwija seli ena nondo ena mite wo mweja seli ya ume ya kaka bucha kana wo mweja seli ya ume akabuka no mundu mukaka bugwa so bati kana aka polisi alama na yakama na amwe yeumyengwa ake kwanza jaya to thina bati kana pa imundu wenoto ni wa kumi olongi nguwe kada kitali nda kitali ni wone ngetwa mwao aka udhima ona idhima inzi sia bullet aidhima inzi matakitali maili rodhima pandu sini wetha waandikite andu mathimwe inzi ya ndo andika lakini fitness mbona asikale mekwe athamio siwe mayo waandikitwa bamia one ya asikale siwe mayo ukewa ujoneke hayuso wila physical fitness yekuziwa nezia wa ona ekaziwa kana mbewila wena sio nitono itabeza nifia hai mbewila wena zikana umundu mukana utona kuitaba no utona kuitha matumbe mathelile ni mowa ona peki ngisi ya wakita wa resas aka ukaudhimwa ingereza sisi yake mundu kyandu yumatasiani dhasia lakini zoka kila mundu wonde ni sawa lakini problem ni resa na moka utwana weze ya makaa kwa atakana kaa keletu
Ayo na no ayo tigo ngukulia nima no matona kwika ata comparison ni no ya jamaa nwisi unit tayari ne mathio thimo pa ina ngai na ana ke jamaa ndai bala bandu unit ne kana to avoid case no ya no le kana wa jumwe la message atumiwe abatu kana we jamaa mwizo lakini mundu mukage no wekiye lakini jamaa mwizo mane weki no dheli ngangi adala lakini kendo kadhalile yu ila waenda kwa andwala meta wangainos ni maudhima kila kindu madhima kila kindu ona mayu kumbania uzi ungama mayuthi manenji zisiana nundu ala azamuno ala meke ya wangome mathime ya wobau makeke wangome nakese kwa nanga muka ona referend mundu ula munini wathi kwa kaino nukutethe yasia peo sindu utonyo kutethe yasia ona ethi wakinyia saba o aka kunega kindu kitu counseling aka utavyondo utonya kwika nundu chawo kwitha keka saka na keka nini kayuma nzandwani sia bata ini no we need utao kwika hata ni skills myawalite kusizia na discourage kabisa kicha ukunikila nundu father kwa soania wina referent na muedukesia edwa mundu eka nini aikoma no ayethi eka nini aimweka aikoma no ayethi eka nini ayekwa kana edwa we mundu muka uiliona wakoma no oyethiwa ayekweka yuwa ilite kwekwania ume maingi bite hata na ilo likwa nikanoziwe weona ta mundu zita wailo wa uma ingi betata kana kwananga panjinity yeye ni anangiwete kitonena kwananga mundu tono likokethia ndekuigwa mindo akiwekeka nini akakuweka ngethia iwate obikia akaeka ndia mande tongi problem mingi no thengiania na yule wona marriage nyingi sina thina ebindane je nundu wandu makwetio compare boyfriends siatene mundu wa mukwatilila nesa na Yesu otwa wanungi na ndambi ya makometa ililikana ungi ililikana ngaya nililikana ungi wa ina kinena ange ongi wa ili kutindo sama angetwa kwina disadvantages no daze kuoni kokwetie problem nondo nengoka ngotwa na nitatwana lakini tebu no keho lilikana pe mundu bandu wanza pona time yona ko enjoy ya betoka po indila tena nena mwana ya mundu katashika na mwana ya mundu pato nena uwe wa maundundu THAYU ile nondo baibata wa kweta kendo mukina pano wa kweta luenge umbe wa mundu ume uiweta kizite kana kiuya uiweta kiuya niki no wikita mai wikita atwana asune mai komeva mai uineta tama mongi one ya kibeti ne ya kanlikele tukake ikea mundu ndona nasia mai kana ndona nasia suluhali ndona nasia mai na yukana kama nyai no mai matendeka kwikata kuoneka kuko kaithika imea mai kundu kwasa na kaibwe kana ko kanyika la katada mele kapika mai kasa mamina nene bangu mai na nene mai baba kuve na kakika mkena na kibereke jane ugo nende ilatwa zisiana iko mena la me below 18 years and maende to below 18 kuthea yumundu wona kibande mundu wona myake 18 kwambata ne mundu tayari ile tamuima usuna ni mundu kumanda ukweba usuna mundu na one mundu ni wakwetwa sama ni mundu ne mama keo samangwa maiziza microphone ko mundu owe miaka 18 usunda ile itokoma yu kwangelekano balatabika mundu ni woni wakwanye ndia asamwa ndize mundu na muyuka muitwana na aluzi nene na aluzi ya vela wabikapo uyithia withia ni bungu kitebo buyu nekindu kiwamba kitakwata kingi withia uliketa thene ukula ni bandu uva etena Twitter ni kana nenza ni kana nenza uva etena Twitter wembea fata uwo mwana kiozi onetha alusi nene bete hata onaetha me Mombasa ani mungu kwambi ozwani othinzie maingi
wewe soani ya mutwano sunu ekala na nenda ngwengwete ekola ye eternity ye ne yao kila kingi nina nenga niengelekano ya mutumia watu iye muka na matwana muka amwani wasiyo mutangi mayenda uthengea ainena na iyomo akaboja nao kila weza kwithia mwana ke anenga mwitu ndaya na ekala nesa mwana ke nuno ake ni mutangi na ake mwitu ni mutangi na akaokoka ni mulokole na yu matwana na lucia inene muno mekala mwaka wambe wakeli wakatatu wakana ibuja ya maisaulika na mathi sibitali mwaka hakatano ila maendie mekala kwa ndakitali na ndakitali ngaino matabwinicha mathi mameli andikite amina oka kalandi na mokibelani na asia I'm sorry utina wa mathi mwa brother I'm sorry sister I'm sorry itina wa mathimanesa kila kimu chonde patu ekai mwetu aumisie mapu mujimesia kana onakukekwa na wake wa mwana wathelola uya na juweza ithi etumbe yiikupando yikwatela bisibeza beba maodia ona yiindike apu nundu beba ape uya ode ya etumbe nekana zikake wabuje kae wabau yikwatelete patu ekane batende ye yukwanda biye wazubau tumbe zekirao bitu kaimwe paite tabetendelia nundu ni bomo paima buya na ewa I'm sorry muika mesia mwana father wembio na etha alusi ya yandeke muika mesia mwana father wembio na etha alusi ya kuitwa ameli mutu anonu kwekala aye keka mwitu atabisio mwana kenesa akamwende mutangie ni okulu nesile ni odhazi wako sokoso no nesile wambele ni ilio ndike mwana nda dhima ndio utaadhe yangi ndike mwana nda uneilie bosa uneilie bosa bekundu nesile na mwana ke ayithwa atabwa nesa frankly speaking bise anyuba mundu woko asya ninye na anyubie na ndina thina naki na tondu nenese nyengwendete ona baina utea mwana wena chao wena maulanga wena leva niruza kuwekaliza wena malanga wena maubano wewakwa oka najua na maundu maitaba nundu niwe wanyubie malanga make na anyuba maubano make ndetho na thina yundu si referend keilie ota mundu atwa mundu muka usiaite akata maumezie mundu muka wina siana wa mutwana ni wisi already na siana wasya ni tekilile nzou na mugo ayo ko mwetekililo na nginondo netekilile ngale na trailer yayo siana ona asia imaje siana baje siana tidina netekilile ngale na trailer yayo usunde nundu no mwetekilile ngitata na trailer yako aili okote mundu no wena yesu mesene you father enonye na yesu father iye na yesu ni thikira no ngaba yo yesu kota na yesu wako ni watenya yesu ti wona tembe father ni na mwana ke omwe unaambie ni mumandie mundu muka ona ethesia na itatu na kobe undu aino ndo na mukulia wenda kibetikesia na niki ambia pastor papetetwe beba thibo bene thangu kwa hiyo akoka na trailer nyi with and nuka ngamuelesia ngamwe ni ngusubia family no ndikana ndikethi wende andu ona we wende kuingisia ngolo na wonende uingisia ngolo ndukethe na thina kwa hiyo motho bila no thauka lakini kule zendeza ulisi ayendeza ulisi na ndusika ba mundu akwetu wetisha ndo batwa no tha tisha shooter aye na ilesia kukaba mundu akakwiu bekiamba basketball baya netini lakini we notonda utha basket na nuwezeje mundu utapetro nienda andone kwa utaina isia mitwano mingi teneki introduction
pe maundu mathe metho amatema uwo ala mwanake wa thamwitu ala mwitu wa thamwanake na ila moka utwana uwo yambe ya kuoneka ila tumita the real truth yambe ya akwathie kwa kwikewonsa uwo muthei akwathie yambe ya umela yu mitwano yambe ya ukeka lailo na ende edwa mundu ndena umezi wa ikala nongi ona edha manangie milioni umwe alosine alosi ithelela akwathie ni ngali mbete ikimano nazio kwanza yiki wembete na edha mwe bandu mwe nyumba uliwosa kila chakuthi akwathie thuko ma airport haya mwethukisani kana yutulike maandiko ni manga ine wa manaki kana tunanenie kila ni chao kila kiutuma mitwano na tasoma ikune yako lindo wambe kilungu chake na muswami ngolina ina tunaisiolotha ukamathau amariatha esubi ya maunduni onthe ni kana itina wakuthauka ndakekuo tenu ndu wakulea kuatia masheria na motuyo mabaki wanza andilikania pa umande kwa aswi maandilikania kweli ngene na kweli kumana na maande kwa aswi andize mwana oswi anazwa ni yara anambiye father kwa ngule referend kana manyamo swoswi ta nyongi itambono nondo nyene tata delikapo ngathauka na noketa kuulesia ndekuyethaka nikiti ndae maulusia ayiketa ikwetheka yu motho wetha waingi boka uswa geteta oise ipe ukita na kokele bindo na kwati andu kumbe eno ba wi katikira muvela yake bandu ayiketa kuikwade umeotea ona ndo ingi ni uthela na father no kwitho akwimaliti maingi ukethia you uthelo na mau andu ingi komete lekasa amati mabo thembo sina kureva aje kana ninguo mukumba father kinu cha mbona lenge twa bani yu ukitwa mukumba tabathi kwa father no lilikana etha ni waithisie nina ithisi ni waithisie tuthenge wona keje chaka kimande kakato kamutwe father no kwitha imwe muzo wingo ukethia u ukethia ndesu ino nienza kolwe kwitha na ndiama na logic ila tumiyo yagwa ipesindu imwe si mali itateimeka na yukela ina kokele binda yakaweza kulisa amumanyesi mainena amumanyesi mainena undu pandena kokwa beba betu kianiwe papindi na nibaile uneno akamwetu kezi ila malitia buko banene kaleva nedi we koza yuba nena yugete we getaiwa tiatia lakini ni kunena wa father tiatia nibaile uneno kunena kuna kunena wabuna kamu only that mukamya kwatia ninukite ngile ndio ukoloka nika 90 yuko ya mungu kwa hizo lakini no ubetwa ubetwa hiki akuza hizo kwa ndije muzibineza umekijua ni wazi lakini muinomo yubana usu amukwatelela nilokweti omwicha kamwe aiwe pupuni papa sio upa na pa ukete ikwetheka aimwe ngombe ngwateleneza noketa ubeja yiba umuntu ndeka kwetheka uona umukwata aketa ukumbelelwa ko mweni we skill upati na leta mweni you father malisi skill father na you andwa mundu taika mundu mukwa taika okola utakwata na ume usunda kuna okola endo kitotule wa waini utakebikia wewe yo sani sani chao wewete mali dia kote naisie mundu lo zemba mathau esubia maunduni onthe na itu kondwa mutwano ni thau na nomba kate subie maunduni onthe ni kana mutwano ndukatilikange maunduni onthe kitho kikitandani kitho ni kuswaka mayo kitho ni kusubanisha baute fulani kwa ile subia maunduni onthe nundu andu amemaenda makaya kitungu saumu makaya ina iya na bauke fulani ayambia uikoldwa koisaiduma mundu na prezo Dana akoma ayenda na akoma elita azamwa agilio bikabwe wa kuambu
haya mundu wita wa soft voice eta nduko yasa ni kondani na ke wata nduko kwa ndito nambo twa wandize akondani mundu wita wa Tony ngalikozia Westlands ni watheka metamboni haya Grace mutize kindwa mutize last born yeze mwa father kilungo nikisio ange maiwete tondu mekala kini magete toko men makaja sawa sawa nina meze kasi oluka na mekala no mundu ndo weka ugia kamba ukwaka uambu ya yuende ne basanya yuye tuthi mandiko nenda usoma ndeto sianga ibukuni ya Mathayo 19 kwambia muswaka 3 miswami nini bau na ndisoma Kolindo wambe kilungu cha muonsa na muswami ongwe 3 na ile ibukuyita wa ya Mathayo kilungu cha 19 kwambia muswaka 3 miswami nini bikaba withi omwithukesia ningusoma binyani na utonyini wanga Mathayo 19 muswaka 3 na valisi moka vala ui makimutata machasya ni kosana na ila miao mundu kumweka muka wake kondu wa kila undu na amasungia amakulia mutia asoma kana weula wombie mbe amombie mundu muume na mundu muka na asya kondu wau mundu akatia idhena inya na akalumania na muka wake na meli makethi wa mwi umwe ona matwetwa TL ingi ende ni mwi umwe alangai ulumanitie mundu ona wiba ndakamatana ni msoa muonsa mamwia nikindi Mose weya iye manengwe balua wakutaanisia na wakuekana amea Mose kondu wa wumu wango sienyu ni weetikilile mweke akamenyu indi kuma mwambililioni kutia iliyeu na kwa ningumwia oula ukamweka muka wake atio kondu wo lalai na itwa ungi nunu lala na ula utwaetwe nusu nake nunu lala amanyiwa make mamwia edhiwa undu wa mundu na muka uiliyeu kutwana kuibata msoa ibukuni ya Kolindo wambe kilungu cha muonza na msoa miongo 3 na ili ningusoma mwithukisya vinyani na utonyini wa mwiyai indi nienda kana mwikauye wula utwanite alilikana muno maundu mamwi undu utonya kumwen undu we mwendese ulote mutwae alilikana undu we mwendese mwiyai indi ula utwanite alilikana muno maundu manthi undu emwendesya muka na ingi kwikibathukanio cha mundu ula utwanite na ula utemutwae nundu ula utwanite alilikana muno maundu manthi undu utonya kumwendesya muka mwethukesia waitu mwendwa tenda unena nundu tinonie kati wa mitwaano yana jimwela ya atwanwa no 10% ile survive ya mitwaano jiana ila twenda o celebrate abo baina muizo monene mono tukadhima ngua tukauwa keki tukatana mitwaano jiana mitwaano la yikala utwanini no 10 kanele tani ya utwani alama tekalite THAYU wa 10 anisia kana THAYU wa kwibwe kangua 10% kana THAYU alange ni kuthina ni na twita nisia niba okay be mundu nukwetwa kaleli watinda rangethesie referent kalamano imwe atu imwe mpaka saa 6 atafili siombio kilonzo kumangaliko sia mbioni mbioni nune ngaliko sia kalamba bandu betawa ikanga bya kiliane pauna bune kwate mbioni niwe kutila ya mwala ayete la ya mwala isuni ngaliko sia ku kalamba bandu betawa ikanga bya kiliane mbioni ne kwate ye pau ningumulilikana nesa nita nemwesi aita nemwesi we okay haya babe ngono mbe atabi kama uya kita kwitota andu mama bibi yake badokani hai ekata twendele nekiende betwano zaina nguma keki nene ngalama nene nguazia vo muneno tondole bare ndio minio tutabasia thithi wa ite si there wa
ite kunengane kana itaungamicha na siana angikame tuki mitwana muthembosu kimwe te ambili ile to SYA mitwano ya muthembo andu methwa mebwikite ngwajeta wale obungu they are not honest na mwetu ayatha mwana kesindu mbingi mutume ayatha kipeti sindu mbingi na sindu imwe yipo atirel kana mundu aikenga na bandu bakwiyumilia THAYU lone kala ayi kala THAYU wokaba luko wakwifanya ulatwa weta mwetu ayasya ni function ayasya ndiye se mundu na kame problem ino aingi mayese kuweta aume alama endo na mo na alama makometi oundwi ya mundu ndenda kutabania onatia matter of course ni function nutonye zotenda kwiyelesya nina endo na anake wangi no mwana kiongi twa endo nundu ona edhiwa ndwi function ila mwana kyo kamanya ewe ongea yasya mwa endo ewe ongi ukethia kiki tikise ona kena ivo oundwi ya mundu ndekwenda kwiyelesya THAYU wake ula unekala kabao kaweta neza yu ni kabao kaweta neza kaekwa ukasya ninayo ndudana ondo etumekala na ugwene nekali THAYU nda enjoy kana mwana kyaka weta akasya ondo anakemekala no ugwene nekaliti dina elekanilie ngelekanyo ya pastor mwe weba nije kuya Bible school na makati ya lusi ate yani ya graduation chumwa kiu na ila matwanie na pastor lady maenda itina asi umwaile mundu mukoka pastor lady yibo wangu ule wai mutwae na niwe referend ni newe katotoka huo ni komete kitandani newe wa elesia na nalili kana mundu mukosu undu watu eleasia inge wa azia mutwano wake nuni walikililwe ni mundu muka watu aitwa ni muume atana the Bible college najua la wokie kwanza asi yala maumwanake mwetu mundu muka azia ewa wiya chao na mangania ni wa akie nyumbesu ona kitanda chukome ni cha mangania na kitanda chu ni chake no na atabwe kana wekebeti chakele weju yani wa unato wekebeti chakele ngo lile kana story yesu nesa najue na no uwe kwa atiani sinde to isu na iyo ni sawa ni mutwano ni watwano na be meishwele tha ikunwe ya muno kwa nanga mitwano tezo wetelengi nikana mu kusungia ni sebu sungia ni sena ye pe andwala na mama yeta wa ma ex alamo kama makalikile la mutwano either you and ex wa modu mukona ato ina ndeki kwitikila kotiana kana na ke una atwani na ex mundu mukawake ulona mutie ndikana atwa huyu notisa kwithia andwa make kulikilela mitwano nikana mitwano yanangike pengine wese kwithia kana no konzitwa kisho ilengi nikana hoke ni twatwa na nye nundu ela tunaivo ela tunebana sinina kwiyone tini museo niwo kandi twavika bukambiwa kwi wakaleli ena siana ile itatu naka ana tano usiaite haya kana nake mada mugeza kwithia nake na siana wawithie kana nake no usiaite siana wiba utikila kwita kuona inde waida wasiana taitatu nake akwita ni vanjini kana wathi kwa thiko makethia uyiwa na andwa atio maku andwa atabwa ibinda yimwe pano mwana atwanie na harusi na mwetu amubitha pio enanya kana mwetu esiana itatu na kita enundu ni chuka agikethia kiendie kana kamwe kabe ya nyumba ni mwaki kwa bahati mboku na yuwe saithi akaithikeka nundu ni ka mwetu osu na ndio si akamba mome kithio kwa mezaka mwako kaka ithika na yu ithe wa mwetu akunea muthoni simu amukulia mutu yata amwe ati aseo amwe ai tina cheba nundu mwana unubi nyumba na ukaimwese ithi tina condition mukathike na kemwetu aise ni fanchi na muthenya wa lusi mauma maiya ni muni eoba mau muno nundu ndasi yawe oba mau na awambu ya awetembu mwana kama nai diute malelo kabola nundu nenethe aba pewe
lakini majumani mundu salakazi mako ni wasimu dusiendo ila yeti na mitwaanoni ewa muthonua ubo wenyu no mwende neza asya yintata tiasio ni nditauma wani munyo na tiete na bikanyomba na maana ako ni vinzi na lelo na asya na etekela kalili we asya atende fana kope ndiwelewa iwe tabo yata no nituikia thoma hata ukasya niendo licheke ndoketia uya amevo niendo basi ya uya amevo ngai no ni siasia kana woza tocho kamulika no ni siasia jau batheka nigira thoma ilona ko ni wesimu ni muthoni wai ni mwa mucha na mabio na maboi umundi nitwakwatwa imbanga ni pole nitwakwatwa imbanga na mwana wenyu muthonua ni wabia nyumba ni mwaki kwa mbamba yundu muka mwese mutwae mochari alusi na dalile wadanda na muibango bo wa mathiko ndapye father we muka eko lote muka ona father kimondolo no jange ndapye inde yutabi kapu it's too hard ni wabithiwe ndwata bwekana mwetu ni wasyaye mwaimwa enjoya ni muni wobewe mau uthatiwe na wamanano we fanyi thani na wewa no uwe wate malelo usubazi ungi watema na muibi kamusi simonesu muthonua kwanda bye father mutwano ciukeka chambe namba kwiwe kila ndanga yalekania wezi ndanga yalekania baingwe network kila ndanga yalekania ona bawe ya wanowe ai moyo si wadala ai we ola ani no kie nasia yuta badali ni jongwe na moto zungie tondo bani no kie nasia no kinga kikuki ka totani koseo na kwa dhuku lakini ndoko na baude kwa dhuku no na twasa mutwano ni wijibe ukamwenda koseo na kwa dhuku lakini nyumwe kwa naye mukenge yituko tukwete kwa asia nikabandu makekala na uwo nikaba ukaweta ukasyanye ndumbe ndiye ni kwana twele no yelesya THAYU la wabwitina ona father yuki ukulia cha odd kana past boyfriends na girlfriends ono kaweta ona uwayukila naku kiyeta kuumisya mundu ona we nundu ni watabani nundu ni wezekea nundu ni watabi ona kuko kila asma ex ona makoka maingi beta hata nundu ni weye munyanya nye umanye koni kalilo nine kala undu anakema ne kala nini na atabize inyamo mbwa na nye kono na atumia ndu ona tweletu undu anakemeka hata matuma na veo kundu kumana asya iye juk mundu muko ona kesa iwe no we saona kano etewe na atabize inyamo mbwana mwa no mutabize kulazia hii usino wezo tweka wewe na no mutabize kulazia lakini baba ina problem nundo ba ngondo taika usioni wosu nenye na motabia na mama jedha nya mama na yu mundu mukosi na akoka nyamu mbua hii bwano anai munyanyawa nde wondu nondo ni wa mutabisi yana mutabisi yu undu referend nye wandabisi ambiye umanye konai na nai na mwe edani wasia yenda wete akana toe na mwandika na ete toe ya abedo kaete kana bwa elobena nita nezio manakanaka nimewu amu yo mata bwa enda uwe toe dhabe kana wasi yoget enda wete nyine ngweya ona bala memo mawea memo lakini utabitwe nesa ona kaliza ukakekineti kajiundu nikamukeyome asia kwaziane mali lakini bado wetha wo mwambani ndo aziane mali ya mutumia paina yawa father alikotatangi ya wateteki ni kuya hii tatangi wete kimana nai onaethi wani ndune tamukumbu la umbolwa inde aura onaethi wa asia ita na etu on the nduani na ni wa umbula akubeja noro na kweto wakasia yi ndo unge wekana ni wasia yi na sianda kwa siundu twana tuzio siana ni innocent onaethi ulala yula mwako manisie niwe waithi ona mwitu wasia yi
onosia ite ingebe anakemea kwasia pasa mboye na nienda mundu mukosia ite yaku yabe umona ambie ndata masia ite mena market kute mwitu ikanisani nundu amwe ikanisani meina price flash ite maka flash umisia mabuma umye mabuma maka flash weza hivi andewe yani na yuka mwili tu mwona keka theke munoka ya Yesu nata iwe keka boya mpaka ni tanks tuingine mapungulio umisia mapu na tunge tonyusanda tunge twa praise and worship by thikendo ujithi akaba mwitu usiaite siana ile kano siaito itatu usiene na ukukuya nyene na asiye na etha numbenda une ile bigata ni lemboze na nyene asiye binde na etha ni na umbulile etha ti find out konyo mwitu simo na ni na umbulile kwende mutangi une asiye sio lake otabitu ni wetha we yombanete keleko kama nondo ngoigwethi abailie nengo Nengo accept. Lakini bao view lazima mumbe kubidha. Nifadha watu kulia ni chao. Unakopea majority lo weta ni majority. Majority. Kito tuika authority. Ole authority. Anu ba majority. Yuti na wabidha nini? Keuke mina wendo. Kimina ngwata niyo kimina kuona ndayela mwaina yo muthemani wa mutwano ukeza kwithia wene pathei onoka tinuna chani utelema ukokela neulu yes undulongi wa keli itamina uweta maundu ama ukengana ukevaka langi ukeza kwithia we wioneka ta uilio na ila mwathi mwabika expectation sia munana ayithi akila wa mutabisia tupeka bukuta soma ka standard 4 kambe wa ya NDA ya langi we mutongine na mbewa ya lika yona takeu na pa mutwe pa mesia ndinga kanelange nene nibwa langi na yela mbewa ya umalo kilebo ile ingesi amiona ona bala yamba we sia inoye kibathoko na sia mbeya usemba mbewa yu ikete na mutheno mwela mbewa yesa ulwa yamba tambewa ile inge ya kitie koewa yathi wakaiti kaiti musumbe na ndisema mema alitie ni ya mayi tuye mutongo musumbe wa territory siambewa ila yeti wamba wa mbewa ile ingezi amba kuthina ta mwete nyama kuthinwa ta thinwa te imusemba ta umila tika mutia maundu ala baseo kaino nombewa yunde tweno ya kaino ndo aite nombewa referend ndo andilikania mwana kiomwe anatwa ye mwitu ebakie nda waisi bakwa na anywa amelia ila inge na atune ba uba na kenga nawe miaka 23 miaka 20 nikayanga tax ni asia miaka 23 na bisi no nywe tutalwa na eka najua ila mana endie kachambi ya yila mana atwanie masia kana kaiyo kabwa ngongo mwana keosu aendie sibitali mukaisia excited expected kana kailite take kana kenunu mukake ni mwana ke kana katune tayini mukani mutune na ke bawa ti mutune weo bandu lakini no kuona maili tonsia kana yola langi wa mandashi wa mukani mutune ndamba kachacha mwela adhi akana kala kasia wakasia wu kaiyo ne mbilondo aya ndakitali aye mwangwani siakana ni mwangwani siakana katika kwa ndakitali mazingi twa kwani abane kaku asia yetika kwa na mwana kosu ale akana ku na menuka asiakana kutikake na asiakana ku the one mukosi iye basi hata bani asia iye nao nunu tiwa ile tedha asia iye nake nundu ne kuona wiyo tawakwa ake nunu mukani monda na keba katika timu yo na timu opyo asia nomba kabekwe DNA pata namba kwa ila mewie kinene che wiki emusi nyinya wa mwitu oka na mwitu ainya maete bisa ya muka mamwe yai muka waku nemio ailia ekana kanini kwanza kana kaka tutedio ana kaka tutedio bize
mwana kosu akola ile mukosu pau kwabu asenye ndi atwa mundu mukamwiyo na atwa mundu mukamweu noti wa mukawakwa na ndi aswania nyene ndiyo twa enyanya ukethia nyene nyumba ndikwatia tawe yo nene nana na kana nake nene mbilondo nene tekira referend ukwasia twa inge mundu emolia malangi akeba kasindoi akekianzu yindasa akekala kila utecho na ndo esinyira mutwana maybe sindu izinitonya kwa sindu isi ukethia ndu siona ukambe yosioke ulalangi kanoka kwatwa nundu ukethia nomba kawikale ulalangi wako mweme wakasia ndi atwa mundu ile ile no suno bongo anu mekale ne saundu mundu ili nikaba ukamwya nyeko na ilio mwanie bizazi atene wethi wano wewa kioka na ilio kwa na imbilondo lakini yena soania nendu nebe no eseyu paike no keania wona wito thini wa mutwano kwethia kila wona na wenda ticho na cha the loju undulongi wa katatu ni kosa wendo ula wendete munyanya ukombeanisie na mwikalo itino wa mithenya mibuthu ila mwalika mutwanoni uyoso wendo yambia ika comparison nondu watsoania sindu siendaya na pe maundu ila mwatwana pe maundu maliuka wendo nutonya kualiuka ni pala mwathi kwambililia thayo kwa wendo ainge mayotsa mayambia ukombea wendo nundu wendo ndwa ile kwithwa we conditional wendo ndwa ile kwithwa we undu muna wa ile kwiko referend tikwasia yundu isilandu mendo maumalu kana sia out ukethia kwim nangi ni mosa aloni ukethia kwimbesa sile ta sitikite na yu muiona ni mweswania undu muikala nthini wa muikaut nigo mukekala mwatwana undu muikala mwendene muyukile muikwata na mwendete mukwatanite moko mukekanete nziani mwitanite switi mwitanite yembe mwikuna na kisi mwiswania mwatwana thayu mukekala uitwa hotelini munene uithio ya uitwa hotelini la mukwibanya ndu uliona wendo ni bwotsu uitwa swimming uitwa ba uyumalwa ila mukwibanya ila mu date jundu swania mwatwana mukeka dating sio kosu no mwatwana ni mwethi wana other responsibilities dusejilandu mwatwana maji saikala undu manekala majebania jira munebana sia muinaina mabuya maingi paike ndu munaka paike ndu munaswania najua ndu mayosa kwendo usumanekala majebania maikua dhini wa mutwano na gukeitonyeka pebinya yundu referend labda wandwa out ila wambeba sia yunda andwa icha nundu jue na maundu wangi na maundu maingi makweka manene yundu twaenda tukaike kala yemani tezi kale je yimani ono mwekala yemani tema kala yimani yundu otebana yundu nona kabinda akangua na kami ngame kifani kana mulau kalile mulau banu meta wema na nongua na kami ambia kwewe tangewe kimbo tebania yu yingi twese twebania nye engua na kami na jitu atwana weza kuza nienda ni kuwele chao na kalaka miwoni na kuno unguai na kami ebe tange kami kaile tokua kiuka danuye kaile tokue ibese luwendo aguwe bawile katodi lawe ndaukuwa na kami undu nakuwa wana kami yega na wone noko wone juni wendetwe one wendo ni wotsu yukeu kasi ndu imwe mweka mwibana mwasiete mutwanoni lakini mwambie ukata sio yo prove mutwano kwebagwa kwemoyo ikananga mutwano lakini siitonyeka mutwanoni kila kingi jakana nanu kwenda kusioka undu matwa emwetu na emwanake yutata yu the odd investment you aindambu wendo na aiwe attentive
maundu ni uneka ate mubotwae na ate mwibasi Ndwisi ila mundu ute mutwae edha na freedom mwingine ne edhi wani mwitu ailete ukomondo kwenda na ajia mukakwacha yambi ose ubyanzui ajiba kalangisya ajika jumundu atwawa THAYU nekala emwitu ndekalicha nundu mwitu amuka ndena mundu kwenda kawe chai amuwie chai onaka emakuwa nde mundu mukulia nundu nyinya ndebo amuka nyinya wiye mume ya wiyandu we amuka komondo kwenda amuke saili kutu nene de twaiti THAYU la wekala wi mwitu yu wa wete ndini wa mutwano dutonyeka kana mwana ke THAYU la wekala mwana ke ndwisi na freedom ndena mundu umwetelete nyumba onaenda unywa chindukani mukawana elete onyo chiche onaenda ukabuni elete uko abunie nundu tilasi moko ya musi lakini watu ana nomba THAYU ukalioka kula kujona isa chau indi ya mwemenda kwikala ota mwana ke nutwanite indi enda ikala take mwana na mwitu nutwa iwe indi bado enda kwikala tamu enda usioka undu neka mwitu undu nakoma asa umwe na mayambi ya ukusania mami na mweyumwe mayambi ya kwemanwa nila problem tu siya two thing problems siya ini madhina maini dhini wa mutwano totaling problems nundu mundu ndekwenda kualioka amanya nutwekie kibeti cha mundu kana mwana kende kwenda kualioka amanya nutwekie mume wa mundu enda kwikala ta mwana kekala mwitu enda ikala ta mwitu we enda kiakalaka mubuluto keki wanakewo tutu kwete mundu muno na abikamesani enda wakosa simu ila nene ambiyo sinda wasi aite simu achatite aendete ngungulingi ekite sindu isu na isisi ya TV THAYU mundu nukwenda utethio natwa iye mwitu lakini ndanamba mana kana ni mutwae akeikala oila behavior onekala mwitu ukeza kwithia etha anekala atulitio mao aitulia mao umesani we mwithi atulitio mao ngadia noneza kuua aye no iyo kaua nyendiwa nitona kuua ayayatia ni munoye nyendiye mbebi no ye mambebi ayukwangala no izina kunongwetelete ndio no amuno na nokwetele totuku ya na mwiyu numwetelete kwetha ni batome kathia muwie ko nundu numwetele totuku wenu no iye naenda subia spay you ate kazeka ikamuka uwe nundu no wese no mwetelete you mitwano you ondo na thoka uwe nombaka uwe waka twa hotel na ndu simaneka niona kita ucho ndwese omwitu mendu ebindane je kunena chago father na twawe tobo wo fanchini kana chao yuko yobo wa fanchini mwitu atuma nduna mwana ke ambi yawo dikwake na abika kwake ndwese mwitu ni mweni ayuwewa kana itwa motelini ayethia kingine nezio mana reverend ndaka atunda nundu ni mweni ninesie kumana matuko ni awatu manduna mon iwe mukulia no kongethia whether miniyo ni wa mina ndosi undo kwenda miniye dunaiwa mwitu mwe baitu kulia aitu yatumite nduna mwana kemia keli na mwana kosunde muthenyo no wa mwaka mukethi na yoto kulia mwana ko ni husband material anatukulia ni husband material kwa une nimewe hawe bathogetwe beonge watu kulilio babai beonge watu kulile ndise akulilia akulilie nitawai mundu mukani ndawakuleti yimwe maani chenye no nithi nomba ya mundu memana we expect niende nomba ya mundu memana mwenyetu niwa ngisenga nundui nye nikula sia ili wa watu manduona ana kele hata toje sotwawa na angiana nomba wa yo we sobwa nikila mundu ndenye nitungianga imu byane bidatu na iwe nuni kitu inesi dedha ekombea muyoditi yuni kulia hii uikomwe ni Johnny uikomwe ni Kioko uikomwe nuja kila mundu wo na kila mundu ndei no asa wake no kubi wake no dhanda yulokezo kutuwa utekethi yaki iti baba ka muisio jamaa ongi onesie kwazia akomete na mukayu yuba tu muka mukulia ogeto gaba climax ba ene amwete sieto ya
ula bwanongi amwana nakundani nakundani ndokwete nakundani yuva wegata nagoni Joseph nagoni Joseph nese yuke tosima completely yuwe ni waboa ukita udela uniki wewe itumaikulia ni aspant material nundu ohatuma na mwanake alitoenda nyumba kwake akakoma nyumba kwake muima aina mundu suma itwanite muima ikoma na mundu ume mutatwana no isio ko tumenonge ukome kwake muya mutatwana no ituma nonge ukome mia yingili na muya atwana yu uloka utwaye bado ende na umamba na ndu isi azuma nyite ndawa ende kuongamela kwenu wende na umamba na tonya itha kwatanisi anakeli kana atatu nundu yetu mama tukwa nde kwibawe ni mwana komwe ena anake atatu nayo na mutumea mendu bandu na yu onthe nimeukoma nake yu loke so mutwa finally atwike mume wake tipo wiwa ne the year yu akethi yake motau ngai atutethese weki atababe ubanone nebetyo ake mwitu aumi webu kwanzia ya kutemwa SYS na we aiti no vanji na juwe mpasita atwa mwitu na ende kindu kini chao amwe akweka ngwaje ta ingene gata nisisie mata namba okoma imwe kwa kanzi referent twende na minukirilia kila kingi pe maundu maingi tenena ila ingitikuka yu ila andu matwana metho anela tumita euporia na kana ila yungu kwela kwewa munyanya niwe ula yungu ula kimea maingi ula kindu aku ketha wina wauni na mabikia bandu madhambi ya ona thayu na uwo ndwithia ni kila kita wa asungu masia love is blind yuni chochu ukithia ndu kwenda kuona undu mundu wilie winajila yungu yakwiwa niwe ngimwenda muno ndio ona baka bandi kila mundu akakuyanga niilie ona ukewa mwitu ailie ndwithukesia kwanza wambo kunia mwana ozuka mmea mbona nganya kwetombea siabesi yangu you father ndi na lot na gwe bidani yiwa counseling weta mwitu mutabie nundu imwe no panidi au mwito mutabie open wenda open umwe musiu twawa umanye kobena thina muna na bailie wikile wa mino mutabie yo sasimu aiko ni amake I level endi na nisi dusia gwenda kai akumeneto wa mutabia kindu cha gwenda indi aiko niyo mwanake aimwe aimuka kalama ya SYA wilie kwanza kibetikiwe kithoku nundo measia love is blind na ndwezi ya mundu ndenda usalu cha metho ena yungu ya wendo pekindu kiutuma ukethia ndakomecha kwanza komete ayungama ayambo mutume ya na WhatsApp ayamba iko na visa yitoma ambao nondo na ungama aimwe akona kisi kene yu ewa zendo yu ekule ngatwa wende kindu kineze va malevalendi va meva binani evangelisa Andrew mbiti aziata naje wasindwa aya kunethia kete kutu nene tetwatie yungu ji ndwithia ni waema kusalu cha metho na watu awa yungu ji ithela yukula na ungama wikuya ndwisikiba yundu kungama ko uyu weambia kuona undu mundu uilie nesa umanye mwana witu ndu ile na mwana na yupu kwa mina kuona uwo wa maundu pandu ba uandi just pandu ba umanondu wa ile kuka uyambia sia no ndiye kala no yasia I wish I knew I no ndiye kala mundu woko no na kengiwe no mwitu ndiye kala nake woko mwitu ni wangengia mwana konji kala nake kila nene kwa tete noki na sindo hii no unasiona lakini ndo nenda au situ ya kanesi awo unenda kwa sia no ayevia yoka mundu ajekala behavioral change mundu ajekala uwo weiwe no nyunga amanyuna munuka madhambi ya unyunga lebo manake onana nyusa yue itwenge tunathina na mwaikuya pastor ndethe sinyi mundu unandwa ye no nyusa muno na mwana kozina nambi onyo atwana onda maneba na sena unekata
onanyisa ini nanenda ona kunywa kwa muume kwa munyanya eno kumwenda kwanza wawe tunalika nongi ona echiwe muume no nyunga ai mutwano wa nyunga ona mendu no wa nyunga indi nundu wa yungu jitu weta ndwithi andu enda kumanya rumana na watu awa wethi anu kunyunga ndukwithi andu kwenda kumanage actually this ndu twa ni mundu kethia on nundu ailio ndu ngewikana nake we manage za no nyunga gweto mamia ilio ni mumanthia juma timu athambe na mo kana ni mwike enu na we manage ni muthethe swa swake mayo ana nyunga o munyuka akubashita matukwa mundu ena time isu tizo te asia ju mundu ndoka reality ayasia nyendina time siaku mundu kunyunga mao kunyunga mao na munuka nyendia wish mundu onyusa na ju mutwana kana yote ona mome anisene balongeza kwethia mundu ko malumu yake ainge juma jilio ni matwani like na imekalite imwe na womona mundu na muka ende ni mahani elumu asandi komana mundu nyunga ndiwo komana mundu konyunga munyuka kitanda chakwa kili kwa mawasu ndiwo komana muthenki ni nani na mama umwe naye ndiye nethi anengie mumele ukwacha we muthithu na jugu yobubu na yambe nye basi ekangutapie nye nasubiye wetu wako muno na nditwawe muthenki okie wiyo na oliwa wekabu na niye kwacho na ndiwa ose waje autabi uyu yambiu na mwamwa naku ambia pastor ndia utabia chaguo nyendia yi mutangie ni mwitu nesa na ndio ngami witu kwa nesa na koni twa wani muthengi na mukula ni wanyusa aikwebasya ino wanyusa nga abanini ai na dengete baba nda mutwa iyo muthengi ku ndikwenda kumanage manye mume wakwa no nyusa na ni mwekele waje na kwacha ndi mubyobesya na ndi ndo wa mume wakwa na ndio nonge na ni wondwa iye na nunyusa ndikwenda kumanage kuwa ndo ingine ni wa mutwanoni matwana maikwenda kwetekela reality na mai manage na maitethania matethanisie uthayo yes nondo niona andu mambe ya kuumia muno tamba kuungamilia mwaki bau andu make kuumia muno reverend na mabaza ni mambe ya andu ni makanete muno wa Zrono nona andu makana muno ndienda muumia muno tenda kwamba obebela baune kana tambe kosa makulu magwitina wandikite basa